Order for me the enchia kese ene akwa basronko efri emergency Ghana TV kwa mo bi biara waje edwa na ohwe dwumadie yi na next story na abeka mensa ne faru abebi a papa ewu ya bra no osa owuja no na ejapade a odija na busuafo ama ejapade na ye basa ama urabe ye nya emuche fampo pimpo wenya bi na ne ya ni mpeni fie so anka wase ejapade enko fili kakra no a wanya bi no abrabo no etwa na chi ma pa otu na ni ento obi anim bibi odi ne sabesom bia na age agu abusuafo ama na abrabo aye basa a otu na ni ento obi anim na waba bedan odi na asem abafidiem ha se ya o kirechirem ni esiye ni abusuafo na aye fa ajapade no ho ama ennei ne nsantumi aka ba akokra o kirechirem monka me ho ni yenko ni enkonko tie mra ni eba ye be kire ya adwen kakra e de afa ho na medie no enso ayede ka me ho ni enkonko hwe video no embra sisia mira anope de ma boko ezumed ma ga se ensem kakra o na nya boko sa na ni se ni mi nua mo na me bai enu aba ko wa free na a check almost to 22 no free na before so be free no na bene na adina ni mama na koto asase bi wa deja esifie 10 bedrooms nti owu ye no nso me de yeso free e papa free aswa ba ye we ne ma me na tete nti mega se e papa ire nti we mu ye me no mo ye jama de wawu nti o free mo no me na nim se fi na wasi bebe a osi dure no aka ho asem twere me nti yeso me di free aswa ho na mete me bom bra o tafo ne pankoro nti di mo mama ko sha abo aso nti mze fi na osi ye na di mo a sisi ade ya be hu ye se yenua panyine ba ko ye me ma me na ba na mo de be ware me papa ono akwa akoton atise wakoton fie no se owe after be 4 years no wakoton ti akoton fie no me de ese matiti no na nanu ya na case bia ba me senkola na nko hwe ampa amko ya na ese fie no ya ton enipa na o to fie no ono so to ya na ese fie no wontimi nsi nti oba de memni ne ye menini free amene ye ejamba no fanse menene boso nti oba yesi de wato fie ne ba no ho se yenua ne sama ama ne ntimi nto fie ne nti no nka ompe baabi emfa na ne yenua ne sama nkoda no ntimi nsi fie no timi na na ase wampa mwa ana didi mwa na ntokwa bi asi enuafo no ne ye bra no panyine ne ntem timi me mo mutu anamon eko papa menua no na osi fie no ohweso okoya koya bibi se ma na wato fie nso ntimi nsi fie ni ntisa papa no ono ne ba ana sisi opese oto fie no nti amobobo ho ana me frɛ menua mo nyina na mo ne ma ne ko hia na mo frɛ de odi kan to fie ne de wo beto no ono mo hia yo mo hia na mo bobo so na koye bibi se o msensa ma kom si yenua ba akoso mo ne kyerɛ mo se menua ne kyerɛ mo se on de on ton fie no ntema de ono abeto fie ne de ono beto no o mo nyina adwane ntema sa na o se mitu ho na mo ntimitu na mo ko hu krom ho hene no ena o yese nka yembra na yene ne ntrase na yenkasa amfa hu the reason or the normal no se na esi kona ebe kwan a o de be fa so ama asumdua bafi ho sa ayese yenua no afa nkrata bia anya no kura kwan so akoton fie no e de ya ma me ne yenua na yire that time no
akɔhyehyem akɔbɔ nkrataa bi de ama deɛ ɔno sɛ wayɛ dɛ wato fie no nti nana no frɛ yɛ ɛkɔɛ no ɛfrɛ yɛ nua no ma ne baabi nti ɔno nso bagye tom sɛ wayɛ mfomsoɔ sɛ fie no ɔkɔtɔn yɛ ɛno bisan sɛ wayɛ mfomsoɔ sɛ ɔkɔtɔn fie no sɛ yɛ nua no mma nso ɔma nyini ɔwɔ ɔne mmaa mmienu baako deɛ ɔde ne nkɔlaa no kɔmfante ɛna mmienu no aka no na ɔmo susua afei na nkɔlaa yi so anyini nti ɔmo agya padeɛ ɔmo hia sɛ ɔmo nsa ka na wo so wakɔtɔn ne sɛn nti mente aseɛ ɔse deɛ ɔne yɛbɛka ne sɛ yɛmfa nkyɛ no na me sɛ kyɛ deɛ yɛde kyɛw a yɛde yɛntumi fa nkyɛw ada no ɔmo kɔhyia yɛde yɛ nua no ɛne ade kɔsi ɔmo mato fie ne yɛ nua mo ne papa no mma nyina anim no ɛkyɛ sɛ yɛ nua no sɛ ɔntɔn ne fie nti wa wobɛdi agorɔ bia fie no nti na asi wɔ a deɛ ɔtɔ yɛ ntimi nsi wa bɛdi agorɔ bia wode ɔkra bɛtwa so nti mene nana ne kasa ma no kɔyɛ sɛ nka yɛmfrɛ man no a ɔno atɔ adeɛ na nka yɛnhyia na yɛhu de wi a yɛbɛsi ha yɛ dɛn afa so nti na no na man ne frɛ nka kyerɛ sɛ ɔno deɛ ne lawyer sɛ ma wɔn kasa ma ɔne obiara nhyia nti ma ɔne obiara nhyia yɛbɔ no bɔ no ada na a ɔka saa asɛm na waba me nua baa no hɔ wɔ askwa onim no ɔbɛbɔ ne punu me nua no pie a wɔse wɔ ɔba no ɛnoa ne harabasa ɔkɔɔyɛ no na memegye nɔmba yɛfrɛ no wamfa nti asɛm no nso ahwehwɛ maso kakra nam sɛ ne yɛde bɛba bɛdaa mo na agya yɛhu sɛ kwan a yɛn nyinaa yɛde bɛfa so ama nkwalaa sɛ ɔmo nsa bɛka ɔmo agyapade a ɔmo nsa aka na ma yɛde ba yɛba yɛabɔne biara ni okay medase papa mamema ninu aba yi kwan ama pokria yo ama oso nua pani no nua ba ma pani wono na etu saa na mo no ama bra wani mu kakra ma me woni mic ne ntem wa okay esi kwan no yes okay good ama ade na woso nim fa nua ba ma na japade a se ye tu hu ntontoi ama pa cho de minum ne se na me bra no wu fiada owu adwuada na me wo efiada enti na me wo maasem fie enti no de me nim ne se wo de obeka kire me maame se ohene no agedan na japade na firi nsem why na kai me bra panyine no sa na obeka kire me maame se owo adwuma mo na obi frɛ ne se o me hwe me bra dan na ohene ne pese woje because people ni ho ana okoye na ohene na chi na tumani na opa achewa di dwato ana omuyi no ana ohene ne pe kakra ye de ema no so 1 2 din se 50 cedis ana 20 cedis na opema no se ohene ne pe kakra maame and discount the maame 50 cedis so onye nto aduani ndi what you say man o de man ne se 50 cedis na o de man se fa nto aduani ndi madam pacha de nim fa ho ana mama okay matse nti meba ho na menu abema ejama no se ye ya wo to so sen papa ne ma okay me papa ne ejama no fa se me to so 7 oh okay I see na enuafo no ya wo mo se yi pani ne to nche ne a wo mo maka ne nyina ya amaka ho no omo support de koi mo support omo nyina support okay me papa no ne ma tere na wo ye odi kan wo ba bi mi na ba ko ye na ka ba ko e na one me ma me be wo 6 nti me na me to so 6 no na okay e na we mu ma me no ono ne ba panyin one ne be wo ye e ye me okay okay nyina ye wo ye me fa se me memre da na je 12 na se Sunday e wo yeah, we need to send in area. Okay. To your friend for. Oh, okay. Enti when you are Berman your friend said you wo ye no. Your friend Kojopoku. Kojopoku. Oh, we in fear say ni. Oh, my friend 22 years old, 203. 203. Okay, 22 years ni. Oh, we ache. Hey, because you have some young echo. 22 years. Yeah, man. Oh, no, if you say.
29 years. They were 1975. 1975. So we know 29 years. Yeah. Okay, no yeah juma bayi. Now o chitrata o to tonu ya me ni nyina kra na me wo fa se bi na na ya juma wo ere. Ba dru ba bi na me bi LL aspa LL yeah. 94.1 Nti me du ba bi ma me free giya se ho no. Ekodi pankro no ne aboa so. Nti aka wa na me wo fa se. Nti me nua na me ni hia bia bi si na hia na o kire me se ne edan no esi kodo dan begini me ti giya se me ne me ma me nua baba ko ne ekotwa dan foundation no ho blog. Na mo gina o hwe me twa na me aso na me di animu ne koto asase. Oh, wo na di animu ne koto ye. Okay, e wo ohene be ho. Adeja na ohene na ne wura fini den wo wudie. Anana wu. Okay. Okay. Na mokoto ye no ye de ho krata nyina e man se de obi to asase ayeye no no. Ye de ho krata ma me nua. Okay. Genuine krata kama da wo kire se. Okay, di ntia mi bisa sa ne se na amapokri e ka se wo bra pani ni frɛ ye no wo ka se ohene no jedan no eno na menti ase wo se bi person ni hu anti na mama bisa no no eno a wo ye no mo hwehwe ne ne ma no mu no o ma ho pipa bia wo dan no sa me bo se ye hu so se ye hu pipa se dia eno onye bi ma de wo to ye no exactly Ayadan no. Ayadan ti be bisa okay wo de ye bedru ho na ye beba besi so ankasa enti ase wa so me na oboa anya adwuma Holy Ghost fire on sorti ase aha enti to wo wu ye ni na na e wa na no ye adwuma na so wo jaye ye LL ho no wo wu da mu ni trata no ni trata no di fenua no a wonu an trata enya na ni nsem wo bi kakra me kwa na me hye na se kwa ya o tiwi obe wu ni nkola abele picture no wa mo fa to so mame ye nyina na chese ye de ko ne bani mo me je picture no ewa ha ya de beto so ya de beto so no ona na ye ka kira na da bi me ban se ono na ye ne ba pani ne ba pani okay ba pani ono na ye ba pani all right na be ma na edi na chi na mi no nso so me ban se ba ko eti wo mu nyina ino ne ma nyina ye sen ne ma ye fo mi no honde no before so be honde no ma me ne de o mo confront da. Oh okay ba owu ye no mo bai o ma kopim sese ya nyina o mo mai oh okay I see me na wo ma bia o ma me de o mo confront oh I see good enti we free mu wa ye na ye bibia kama ene ade mo bra pani no sabre ya na we ba be wo no na oda so e ware we mu ma me oh enti owu ye no mo bra pani no na ye di no esi na mu okay enti bra TV no so ana Facebook Ezra Radio and afi nkrofo ya no ho YouTube yeah is it ya some o post number aha enti 94.1 YouTube no obeba YouTube na be wa ba Facebook no so TikTok no okay de me ni fi e wo e da me na nkoto ha wo na akoto ha no na e ba we na hemfimfi oh yo na me ka sa wo bra na o free mu ni mfoni eya wo me ni nua ba de free da e wo e da kono mu mienu e na mo bra ne ba pani e se mu mfimfi oh sabe no sha am se bebe 2 years bi ana bibisa okay ba sabe ya mutwa we de ache ache pa wanyini kwata de ne shemi wanyini 2000 wanyini 2000 ya ti ase enti foni no ene da so no a ye de mamo ahwe enti wa free mu bra no ebesi nanan sa fie no enko ane ejapade bi a na owo anase na owo bi ka ho a ni nyina so mo bra yi afa de ni mi yese na opanse oye adwuma no na wa kire me se osaye flames a ode be hihye empoma no ba ni nyina wa sesa ato mo bra na sesa ato
na ne tractor no na o de fa nuane tractor ne de me di ho adanse se na e one man bi e wo fox wo no cancel ho e adwuma enam so no to de ma me nuane se yamfa nya adwuma tini yesus tractor no wo hold am I said e ya mo amode ase odi no kre aha odi no kre ma no nti no okay oye bibia edma no but we wudi a na je so wo so fa na de a ne sa ye kon step by step ye person obi a te asam no ase okay enti wo bra ne free mo no we ya ba be di ade bra na wo bra ne te ase no na wo ne wo bra pani ye nei waton ne dan no wo mo ntem te sei me wa metima ga se ase wo nua ba yi wo so ni ti ma nkasa se me mini ma me ni me oni bi nua ne the true facts na metima ka se amanya da ko bia because of some men na me ne ye jaba no ina oni mi san adwena obi bia could be so obi okura no wa yare no me ko mampon woni ne ko fom me ko mampon chirifa so baby ko chi e Thursday me fan sem ko Thursday ni Friday na do two kwan conference ko ja madam fu me na ko ye ho ade nti me bedu no Monday emini na bedru Monday na wonu na free mu nti wo mo nya tamfo de ba de wo mo nhyeda enka onti na ya no kura no e de no ko ba bi no wansi wo da kura mehwe no nti de bi ya kwa na obisa na o se nti o se kwa me wo ho obra na wo free mu no bisa se mu no ya pani ya wato no fie no wo ho ne ba do e che no de to na friend o se kwaku but wo yare no no ko hwe no eno odi free mu wo free mu ndi oba na yiye wo ba na yiye se ne nuafo de oba na yiye no wo ba na yiye wie no se koton na japa de ebia no abra na yare no watu kwan onto kwan wo ho ebi so no man to ne nkra ya nto na se na sumu aden o twam na nkrofo ka wonte nti we wona se mokose na yie mokọ kacha ne se ne bra no yare yo ya kwa no abisa nti no mo blant wo ho no no nti no wo fa na ni kura anya de e ma mehwe me wo free mu no edi science sana na ne dine do say lentum yes no tricus. What's here? How many rooms? 10 bedrooms. 10 bedrooms. Okay. What's in the U-shape? Bisa on set it if you what's in U-shape? Yeah, the better so I'm on my hair now. Or man who said if you know, it's here. Enti ya na ye bibi area. Edi science sana. Mo tete say say ye bra fie ye bra pani aton. Mo bra ni wu ye no. Let me ga say. Me de say na fe me nim say aton. Chechire yi na mo fa ase na o kan ho ene me nua na koto asase no. Antam bi me so me ba asko bia otimi tuka e bia yi bi ba na mba otimi de ka ene me nante. Ena o ka so fa na wati de aba na se de ase. O se satan met makase na adi almost 10 years. Because o se o fa na na fie na matise na me kododo so oba matise ya tonti mi de wana na kododo so na wo fa se confuse ena na oso akododo asase ne so ba bia efie okay so to wejana watise guy bi wa askwa ho e friend Paul ona na Paul na ka che ne se wato na msisa wato fie no na mse ya asemu 10 bedrooms ti mizuso bebe bi mpo abo ko to asumpo esan se ne sitie no ne ba bia e papa ne sitie mpe no kasa no ade be hehe bia no ya na ye ni nse da nje ho sentimi de meti ye no me bu fu me nua na me ne be da TV so ni oni aba no me bu enei na no ya no hu se akosi se ne nam no ti ahase no sa fi na mo hu de nti du ba bi kura ba na o chia me wampa ke bi dim komo ke bi si ko asem so che na da na woni asa ba no nim hu bi se mimi nim se woni we mu no na ya akwan akoton na me so mimi ma me nyi wo nya wa amada no amane ka no aye bibi o ti ade nya me be ya se ade abeduru ha ne yese me papa e be wu no am se o che ja pade o che ya me asase am papa de ma me no sata na me nya mwa panche wo so nti it me see 2 bedrooms
Ti duru ba bi na me ni asko na papa na ye se me nua na ye so obisi aba no ma no am ka che me father so father nya hwemani si say tu si wana this make ma be si wana ja me ni ho out me to aduane ma woni abrewa ye de edi enu si ye ena me so be si ada anti ada wana kura me si no me so wa mo say me papa na de na sase ama na ba no man tokwa me twin kuma nyina ansa na ma me timi asi me fie asi me de di papa no wu ye no wo ye wa wudi we ni we modie we ni we modie we ni wa we na wo ho we ni wo sana papa no mo papa no eye okay ti aba no ma na kura be fa say de oye no na me ye na dum ma ni bi nya bi ma do odi nechi ono su eni nya ti obetu ho watu ho na ye nua ketewa ba ko wode da na ma na giniska woje ya kwa na sa boka bodan na so atu aboso da nunu waye na nse wo hwa na waba se o sa kwaje akora nsika won so watu ho wo sa kwaje ni sika na akora na nya sa wontu na fa ma han ti mi kura na ada mo ko ka asem me na nim se nka mebam mu nua pani ya nka mebam me wo frɛ me na me dem ne ka ba mi nua ketwa me ka kire se wodi nsem fon kire se ono ka kire penyene ne se ofa ne jimi nko na ne papa ensi fie ni bi ma no am se akora nka sasa no wedding unia penyene wa fun kra na so obesi ya pa me nua na cho se ada e bi hie bi o ma memrem to ono no te wono ate ase mi se me se papa ne de dan ne ma de one no edi na chinti se ka bibi kra nko no na be prenya kitwa na watim no na be den e be print o mko ka asem no ma frɛ to mko na ntokwa ko si ya market on ka kire nse se nyi mu jimi a nka ti anda da ye no ka ye nyina nka ne ye wo ba bi tin kan yan se sha askongu ko buo we mu no ko bo mi nua ba ya me ne da TV su ko bo ne din e ho no no so be ka se me sentina na se po ba me ase me ma no kwan ye ma dada enye bibi mfa dada sama ho na ontimi nya dai ensi fie na sa na tie de on de obobodua ena me nua no frɛ me na me kasa ma bro 4 hours onu aba no mini aba akosi sese na asemoko na me say akoso ya me de e dadadada do sentina mini aba ma se de nu ti ahese ntafo ye friend ntafo na na de ekosi na me say me de me fa ne seja se na sese pata se na ese me ho ache ese sister no oni ni 17 ka bepe na wo so ope kwan bi so na nka me di busa no ma duru ba bia me de me kasa me yamfum so me de yawo ade yamfum so ono su ni mo ho hwe so ana ja me di mu ja me dem de ko bo me bra nya me adum nso me de akosi bia me dem de tine baby nti sika no kro mo ton ya na wo kura sa wo ko ton ade a me papa ni wu no wodi na chi jai na mama me so afrim e ma me ne wo ho se ma me no wodi ne sa wodi ne din akoye nkrata aba mama me no abrewana asan wa ma watim ono na ya because so say ka abrewa dia be o si dey kwasan eti ka wo sen ko chim 1943 ana ne kunu 99 ana ye nu ewu 2003 kwati film na o court ono mo no o ko sen sa papers no ono ne dia amamu why did na me na say kwa me ni dia de waton afie no ni dia me but me ma me di na hye nim se se de wo ma me na agina mu e no waton ne ba ne fie sa no oye no ma me wu ya anko be ka se wo ma me na ton ye ene nyame adum wo ma me so ti ase o ti ase nti ye ko no ho ko bisa nante wo na wa ye se me tohe me toja pade bia ma obia munia no pani no wadi fie sai o say na chiba na ye ndi referee ko me kra me ko 54 years nti ono be say ye ni mo no referee kwata ono ne number 57 or 57 57 58 ko 54 onya sister onya o say one okay benya onya say na ne ya na boss ti be 58 ni obi obenya I see 69 70 na mu be hu na kire onsha dabi onsha no akasa da efie no wonsi bi dabi o haida ada wanya adwuma eso no ko ya adwuma wa ele wo wa yire wo ma
and no high dine team. Or more high dine team, who are basic canoa, what they call high dine, or at least 10 bedrooms. Go back to me, I ba could be pokra tinamo. Na, my yaga, what time? Sikanatri light, edgy meter. What on fear saying 50 million. The idea any morning they come on 60 million. 6,000. No book, and 50 no people. The other count they say one day do the any 5,000. And see, you bra what they a tongue a fear one casa, yes, sir, 4 years time. O bra ni wu ye 4 years time and son all town a fear no. Let's just say 207. And now or town 10 bedrooms 5,000. Na drew lentil. And now you sliding a year to Togu Munya so what town what 20. And you what the Sicano or a fear no so or town, you know, what the Sicano. Bobby Sano. What the train? Nasa fear ya drew lentil. Yeah, who be Diana. As coffee that and I ever buy now. Now, said you what can I make? Well, now go watching lights. You said you back what you meet at the Abbefiono. What about Mamma Niesa Mobra? A quadruple Kufi Noa. We'll see, you know. Me, I'm a shama a year and Yanuia. Will be any be obedient that to say, your cousin young one quiet dino a besiwa. Ama esua togu so ama afura bubu aguntino me ton na sika na magenia dia kwatwe light ya bapa pefio o ka bibi sa kire obi no so hene na aje afini ni nsem na hene na peka krama no me ba ho wo hene si dan asase a wo bia wakoto na asase no wo ho krata kama no esi dan wo hene baji asase ni fie ni na difference and wo hene na baji ya no you born na mane no why no ka kire no say nuanu mu e wo hene si say ni say yonti e ba ya dai because abra ni say bibi kra ni a wo hene no and you obeka say muntua sika say papers ni ho a obeka say muntua sika na menya krata afama mo wo hene nka so obeton fie no tifo ye twa mo bana ase bi ho ya na hi pa o aso bi ase ba so me ya twe enye mechi baba bia ne be ye edro wo ya aburo ni pasa ate se wansi bi wo han dan tine manso nko han bi ba bia wo no bo afu pa nso bo afu na Steven senya yensi wa bo okay ene esa wa hunu ubi anso ntimi nsi wa bo da ya hwe ko yie obi antimi nsi wa bo da biara da ye she bamu bi ase no kwasem na mame bisa se wo se sika no wo je ye no wo ton fie no wo de age 5,000 wo de bia kwa kwatwe meter ne light de aba ho ada sabra no na ebi ni ho kana ho then you kwaje meter no de ko bo hene fa Sata is a prepaid name so kana kwaje na prepaid wana kwaje o say kan ya kase guma ikini se ewo achiri kakra anana mo ha no se nua pani ye hia wo ntimu kwaje obi ma na pressure na me kra na me ni nua no koto plus bisa se minim kwa ofa so koto okay ya ma na pressure sika no wa ma wo bi aka prekra ono na esi o badan ye ko adeja ohene no chiame na ho no ono ka se o ma de menene beda so no o ma ne sika bi na me nuani chirem satam so me nuano ya leader ho serious to ono wa so da dem na abae ena obre no 50 cedis ade man no kwa duro no de ede ba wan kan kire ne se e bia se masi dan ene wakoton ti won de se nua be man no wa ya leader dem ena e bia wa kan no wa sa no wa maniska tada no kra ye ko na nana ni mo ka se yenuan ye obobodua na mka akose da bi ada mo ko na nana ni mo no munua no ko ka se o ma wo sister o na cheye edi ye che scan ama o munya bi tata we munya so mo sisa mama ye nkola wo de we o ti o kan nfia na he the 20 something na be ka na so ndi e kire na ono bu nkotodwe na nana nim se
Oh, I am from so. Kwa le bu nkotodwe. Enu a say no. Wa am from so. So, because I catch and say, on can create pie na wa obesi afa ne de wabeto fie no ne atena na sisike bi kura na obema ma apede amaye ne yaje na mde mkache na na se the father de odi papa de no se me mum ko rura ma ye bibia da ne na na ko share de father ko ene ne ko share na ono be kan papa kache se ade na odi abolosa muko share no ko bi kache okay muko ye no ohene no atimi kache ne se bia enkrata no a de oto asase so no de oto fie no su ko bi ono na won de o ma yi fie wo da nana ne ye share before say so ne ye no baba ye say so obu ya adwene ne ye gina ya ibisi ode nti oba obi so on hwe so kura na ka be pe kakra e de ama nti no kaye ohun ya adwene na wa frɛ no na nka ye share ye hu se ne ibisi aka na ono mum ama ye Fred no hedan so na sit papa ne de nkrata bia ble no wa friend de nkrata yo to fie no wa beto no third one wa beto no second one no na se papa na wa ayi wa hwe fie ni so no de na minu esi fie wa heso no they say ono ne ba na beto no second one I was wa kotu ya or dey 1.8 billion or beto ya 1 billion ye metie fonti ase say de munua penny no ono ne yefre no say kwa me no de waton fie no nia oton fie ne de ma no woni pakwa no so waton fie ne de amani pa foforo wa fe no waton ama obi ba wa mani bi na aka bi na nipa ne san kan krata nti nipa ne ntua balance na aka ni nyina wa mani krata ne bi wa mani sika nipa na ma ne sika ne bi na aka bi nti ono so nya won fan krata ne ma nipa no na eno say oton ne say o say oton 180 billion 1.8 billion o say waje so obo am so me bo awu o say waje 1 billion and aka 800 million eno na wo hwe nkrata anima ansa na asemu ya yedai abepi okay tu koma do hwe fie ne so no enti hwesuni no mu ko na ho no obabi wa nana no yese before so be frɛ or friend no the ba ho nya friend ni di nkomo but ono amafie obi nana ye na adwene sɛ woni ye bedi ano baba ye nti danka ye ni do ato fie ne wono ne ba na obeto fie ne bi hye na nkwa frɛ ye nyina na ya tena sɛ ɛno mu na we ni so ntimi ne ye ntena sɛ Matias ye nti hwesuni ne ba na sɛ oto fie hwesuni no a na wo enipa so wono so aso wono so wo ye ba ka kyerɛ sɛ ono ba hwe no hu ya ne ho babo ase wono ne ba no wobem na to fie no saa obi a no wono hwe dan ne so bia ma wo bra no so atese yaton we kura beton no so ono so beton na aidi odi nka wo bra tom o say tom man first no ono so tom e dia ma obi no ono otimi to aso e be boss so ne ade da bi ya mo dan so esi wa ebubu ma o de dan se wa timi ma bottom punch ne na sama ehunahuna no mi ya ne se dan no mutimi mmoso na obi obekun me pa cho mo fa video ne to so ma me efie no efie ni video na msi a mo fa to so ma me wa timi afa kokura kada no because sama ha no meba so me we so kra na meba sisi a efie no na si ono na ensase a wani mu nyina e ka ho ananya no ana no ma bia dua banche wani mu fie na wosi ai na esu o fika se wa ye land no kra nya asem kutu o I see well it just say if emo mu ya se pa na abusia boni mu nso ya ntra na o wobi pe bie no ma ye ne yie no anya bie ne ye ton wo enti ka fie ko hoho ni ntinka muntumi kura enya ho adwuma bra Facebook e na bra be hwe bi na be hwe fie no na hwe sase a dan ni mu no nye fikitwa ma memra na ba no so na meni no emedi nkomo ka edom na wo ha no edo so pa another set which na mame what to say Patrick Radiadom within Patrick friend Agnes Ampofua any you say Patrick more 25 years oh worry Patrick okay wow Patrick okay o ma me ma na ye pani Patrick say na di wachi back mienu na di mechi okay
O papa free mu hu. Pacho Dabi, minimum. Wunim Pacho Dabi, minimum papa. Ezra 94.1. It is wo na wusakra. I see. Yehwe wani fredie. Fa wo papa agapade ho. Wo papa nua mo ho ene ade. Eden no wate de no wahunu. Okay, me pacho minyini ye no. Me ma me na e ka kire say. Ya papa bewu no. No wo efie. Ene ka. Ene eniama bia na e ka ho ayem papa agapade. Na me papa fie no osi na osi wo si ama ne ma. Ene ne maame akotenem. Na efie no me papa wu ye chi no. Ena omoton fie no. But ono no wankasa bia asumesi. Ana asimesi ne ton ye de ono no ka che me ni menuane se omoton fie no na satamons no no so na ne ho kire no nti omoton fie no no ska ni omode ma no eno no ono no satam ode ko kwan so ekofa ensa ano no so ton ede hweye satam no eno ode ko kwan so kofa ensa na ono so ton ede hweye nti ye oka se omaton fie no sa no yeso ye nim bebi efie no ono no ka se wo estresso adeja nti no na yesu santi oka sa na yeso ampe echire asembia anka because no se omaton dada kra ono no wonu ohwa no me papa ba ko be ka che ne se fie no me papa fie no oton ono ko se ahyase na ai wo so wo papa nua no e be ka kire ne se efie no oton ana efie no waton o so opese waton nti me ma me pipes ne we me ma me fa pipes ne ma no ana me ma me so ka kire ne se pipes no ono no pi on na e de ehye ona di me papa de nti pipes no e wo no oni efie ne pipes bia wo no ho ana o se me papa o ka sa no na ono no ko kire me papa fie no bebi a efie ne wo no no nim ho me ma me no nim ho enti wo ma me na ko kire me papa o sei wo papa efie no mpo onim ho me ma me na ko kire no nti me ma me so no ho no ma no friend say o nhia no konfo bedu krum na omonko di efie no ho nkomo nti also of friend no no ndi o share no satam kwa no so o se no wo ote askwa ho bibisa askwa no se da da we no ntu nti o ko share no no se woni obi obeto fie no na nipa no o makokot nti ma me be sign krata bi ana me ma me se ondi onim sign nti ma me se satam no no otimu ye na onu kwa na onu no onim hwe wanim de oka omochiro won krata ni mu nti ne dia oye ni so wotimu e wo konfo anfa na mafie o so ohia friends so ohia no konfo bedu krom na omonya ade police station ho no na omonya ade nti okohia no e na omani timu ye se o waton efie no na nipa kura o so ton fie ne ma no onimu no me papa no e na enim nipa kura o mo ton fie ne ma no simpacho de mi nim fa me papa asase no no I see Ezra because 94.1 na aye me say bia o ma me nso wonim onya we but wo bisa wo ma me se bra o papa pani no ka kire ne so opese oton efie no obo ni kununum bi amane te say Steven anase ni nkumafo Saturday no omo na wo mani afie no obo wo bi amane say say na wo say abeka kire so obeye bacho wo bisa no questions ka bacho me bisa no bacho no na se mo ka ne say satam no no ne ni abre na no pe kwan ko be fa so obehweye nti no no so sa pese otu free fie honom na okope baby tina na ogbo ne bra nti ono so ka sa no ne de wan kan chiro bia nti esa no no so epe baby fine e na o ma me se o se ko to fie no sa bre no o ma ne sen o se o ma ne sa bre no ma ne 10 million 8,000 Ghana e na o de ma no to ma me de right from the word go na onim se wo say akoton efie no ya waje ne de ne ka che se wo bia nso amane wanka nkire wo bia kopem se ho wo bi be wo mo ya ne ntie ansa
Pachana osaka say ne me papa car bia no wo enu so onim baby aka ne fire ena na me papa join ne kuo bi enti kuo no so fo no so obi wu wo ma omo bele wiska aska no kan ska ne mo odupa na me refi enti omo de sa na omo de ska no so kra ba yi na se abre me papa nua no na me ma me nim ho hwe me ma me nim se ska no ho hwe kuo ni de ska ne bre me papa no na me ma me nim se omo de ska na blame papa enti me nana ba ene me ma me na na e wo ntwen mu se omo de ska ne be bananka omo sie me papa wie no e da ka ne e ka no omo de e ka no no boy no nanka o de bia de ate enti omo ntwen mu a e ska ne ma na me nana ka sesa na te de omo nko ekuofo no ho no omo nko giska no se de be omo de o de bete ne ka nti omo ko no omo se omo de ska na ba omo de ba yie na se e de ble me papa no nti omo wura mu hwehwe mu na se me papa giska no edi ama na ka se akasa formula bibisa na omo se amount ni na yen pacho ndi me ma me ne betimi aka amount no o ka chere ba me ref okay o papa nua yi a in a way wadi mo aboro yi anya bia wani Fred yi uko school pacho me wi SHS we SS pacho obehwehwe mo pacho de menti o pacho de bi uwo school mu obesra woda pacho de bi obesra mo maame pacho de bi oboa mu suku mu ne man kakra de bi onim bibia fa ye hwe nothing pacho onim hwe and wo pacho ye diboni ni wi ani ase de pacho so ye ni da ho ye pa ye nim say yi me pacho no etwa bibia 20 obi se say onye on first kadambra na ye fa mani oto ye no sa na ye kan exactly meba ye baba o se nansen mu o ma me ka kire wo se o papa pani no efre no ofre no se de patrai o mi free cromba no ofre mi ni menu aketo an menu abema ne se asem we na me papa ka kire ni bisa no se me papa se obisa ne se de na ni nkumafo ne ka no se ni nkumafo ne to omo ejapade omo bra ejapade esiwo ena o se ya o ka kire mo se omo nje o masem na me maame mla na komonko nipa na oto efie no eho no monko jiska ni bi enka ho se bia se 100 million se yo omonko ji bi nka ho na omonche nti ona maame so aka chen se da bi ono waka dika aka chen se ono ne koton efie no abra wonim ho hwe eno kra no nyanyi ni team free mu ye nti eni ontimi ndi a kire se okọ na ono betimi agire kire bumra na ya badwe okay yanko oso ontimi ndi a kire se okọ na oni no akosi a kire akọ jiske bi wo baabi a na onfre ni nua manum na oni omunni saa enkomo no na oni de onyi ni din free no ne de onka hu ti onu maami bedi kokoa mu nkomo senka onu maami fa kuntura sekode na mo san ko de woton efie no na o mo san ko je kakrawa emecheni on such right san no eno kura no edi kan apaacho dada o odi kan apaacho wie ye no so anya time so hono ni 3 days time is 4 days time na ofre me maami e kan sa asem me kire me maami wo hono ye furumbo ni nim semasa wo begina ho pa ache sa de wo ye ne nyabusia ne fancha no wo wie ya no okotra fie no wodwene ho no safa hokode be ka che wo maame se monko na monko omumie no nko gisika wo de oton afie ne ma no 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 moncheni on sakra nti mekwa me ye se me maame mo me so ama mane na maame se ebia na me so ama kofre no na akoye kasakasa bebere ntene on kan chento o ka che mini machiri ba no nti ka che le okay mate said ye tie bia no ye besan aka ho asemu bie mu na eyi o sei mo papa mo papa wani dan si ho o se ni fie wo ho efie no so okotwe nkani ade ba mu no mabua na mo papa woni dabre wom
Oh, bisa na ode koma ni nua ba we ya. Ai. O tu ya. O sabe ya de. O jisika akofa sa kiss. Me kai pa. Na de me pese me di besi so an say. Se mo papa ti ni fie no wo to ya. Enka wo benya baabi atena. Mo papa si fie no ene wo to ya eja nko no ankasa wo sai kwa me ko benya baabi na watena. Udu yema bra wotan yem 94.1 mame ma busua no akwa ba wo mo mu gina kire no mame dukume mu akwa aba now did they say abna pokria we enua yo mame tuntun se yo wudin akua bo ahema musu yenua dia na wo ne twa picture on de wa ma wo ho When you ba ko no etimi amabi yo na menua be ma me ba o se bonsu o papa na efri mu no o papa ne de hen kojo pokono aha o papa ne ba ni be chiriba no wo chiriba no oh na de leto panyin no o de o dia atori badi wato ne badi no wadi na wusei ya wan fa na ni anto ne bayi mpo de yade na to no se da achi ni onyiri kakra hene ene mate mo de madawro ma mo ntwa misima kakra bi wate na menye nkwa bi mra why nkwa je nsu hu hia se o ti ase ti mo ntwa me kakra na ye be se ye de nkombo mo nyina mo be kasa bi o okay enti mo be pega mo kakra bi e de amame na menim se asam no obuafu se de obi abuafu no o pre wo papa de aton bi hwe fia waton fiketwa sase adani mo na hwasuni ne nso de hwasuni no another ayikura wo ho asame kafa hwasuni ne ho sesi a wo bedwa anya de Ezra 94.1 FM Ezra TV makosam jumedie no na wo hwe na fei utie no ubetumi de o message aba was 0245301462 say your normal message and as a WhatsApp message ubetumi de aba fa case ho yenwie ebusua no wo mo gina kire nyina wo mo ebekasa sanso na wo mo numbers wo nyina bekasa o say kwame ye betwe no ikwadwopoku da bi o say kwame ye betwe na ba no so bekasa wo beyi na no e wo fi ha sei eno nti munta chuku na yemra akria wa wunim de etwato yi kra menim sa wote ya ha mepa on se ne bra yi kasa no o se obepa achew o mo kwan no pa achew bu kotodwe pa achew se wa anye ne yie obu kotodwe pa achew wi o mu firi wa no sa ye kude ene okwa okra yi ma me kokka che se he amenu mienu sa fa akire na ye nkwogi sika ne bi de oton fie ne ma no so wo so oton ma no ache se se ababo enti ye mfa kire na menu mienu mfa kire ya ye nkwoka che se on san ma ye kakra nka ho because se no ababo ya asase kwa nkahwe wo pa ache owie ye no na we me kadem kan ya wo se wasa ko so mo nkwogi sika no onye na adun so emo ye wo nipa mo ahudu onye na adun so se na radi ya ba wa ko wa wi na bad o nse akwa okoji bia wo de bi akoba we renew wa ko babra afibia babra o afimpo bo so be sa wo fa paper mra bo so be sa bia ka sa se ne o dia mi hwemu yi ko a wasi o hena nko ba ha ju no dabi ai sentence we ya tro no ma jodi ama enti mi se ko a wo tia kun sika onu odi o mani pebidi wicked onu odi o mani pebidi to proud o ya ba do so pasa no wa na wa obi a jiskan wa mo bi di ko kwa so ya re ketwa no de man we ba him say no de man de yere no ne no yo ma pass ya di 15 no ma ka anya hi o no ni kunu abra ya de na wo koton ama ne bi a 1000 asma e ba ka sa mo ntie mi ya odidi mani pani bi di
how na you know obi on so koto abusan ye hu na cha kwakwa na so wa you obi on so koto abusan ja pade ah on ye hu na ti fu to kwa ye hu ne ma wa kopin sa akra nyini duru say wa ko ma de ka montias owelia watimi nya adwene se o wayiri ntimi ma 1000 papa onim die ti kwa wo mama me ne bie no ya de ba ko ene say baby na efie ne won kwa ne wonim nti maame na kwa chira maame no na kwa chira no ana se na ye na kwa ngubi ebi o akuatie so o be di ade so wo don na ni nua ni wu ya ni di ade dia o so dia wo mo kwa setan o mi nua be ma no o woja ka o woja fie e wo so wo ko ba fie no wo no so wo enti no o we ne oba no nko na onko chire ni fie oba ne be da na wo ma ni hu se okoton but wonu na edi ade enti wo so wo hu ni ya woni mo won to oba ne nko chire no to oba ne mo nko chire na chire yi no na ne ko ya so obeton ene ejapade we dia wo se meton me dia oba no me nyante na se o me so sa ami ya kwa nyante na se e wo se ne de ko me ko ho because maintain na se da me so maintain na se 1000 ogidi na na e si ka da yo wo ko tere ya fo na kra no ayi de o te he wono na onim asase so kotwa blocks ni ade en minim se oba no wokuru no so sifie no wonim se ni nie e ko en ya de kotwa blocks enti se kabra obo wa mane se opeso oton no why na wo ka chire no na wo bra sese ni se yo na wa bo mane ya na at least on yo so ka chire no wo kuru fie wa ya wo ne no wo ma no I mean I wouldn't matter some way ya ka ne man wo ho na se part 1 bam part 2 part 3 because and some no say the situation ya afro don't have sense na den kra na ye wiase mu ayewoi so bi kwa ho kire mu a eya ye nti ade na ye ene nipa aba abri bia no ne nyonko konso hwe mu a ofa oya mu a na nani age na ya ne de ode ne nyonko fa amane mu a tese wonte hwe ye fa ne ho se ankoye ono na ayi obi no onyetima enfa amanipa no she tema papa ye di wuja ne mei ene ne yere she mofra no efia no mo na ntimo antumi afomoni anto mofra no se omodachi bese ejapade papa ye eja ma mofra no motumi aton ejapade yi maton fie nanka ntimo pese mofra no mo nkonkoda he mo no maame mo pese mo nkonkoda he ade na ya abusuafo bi etumi esisa agina yewe anase eyo mo se papa ne nko a na eyo mo busuani omu nim se mofra na waje omo eche ne so abeka abusua no oyire ne kra no wanya ye ne ho ade no odiniti a abeka abusua no ho o abehye abusuani nti eni wo kwan se bibi to ne saa na ewo se mu treat omo any house a eni wo kwan se mu de omo fa kwan bi so a omani asibete te ensuo omo bedi yawo omo be fi nipa na omo ahwere no ade na ya wa abusuafo ya mo yesa empo se mo beton po a mo fanye bibi ento o mamofra no edaachi savings kra mo de mo save mamofra no se na daachi bi no mo mhre na mo de chese eno an se mo ye mo nema rough saa obi a ye ne ope na mo makoma ma dwen be kire mo no enko na mo ye aden sisi abusuafo ani abre japade obi mbre efama na ne ma onya free mo na magye adena japade no magye akantan mo ni ase na ene wo na wo tenche na wo mbre bi no
na wo no abeji aboso wo no abada ne boss enso na ne one ne breye esi ho no ma chese pin kra wa ne sanka bi aden mo ma kunafo bre eya mo nwi omo so mo ho ade o ma hwere no a mo wo ja o mu no mo san di we esan di om o pese onkonko fa duro enka na no nwu ana tibia be na wo esenka ye wo a enka obekom den na obefele wan kasa wo de emergency ye wo a ntinka tibia be na obekom ye obi ade a aya moma ye nya atenka bi sesenka ye me a ene ye de sade we di me a nka be me dana mom ye ndwe afoforo mom ye hu afoforo mo bo nye bibia na ebe ye ho boss ni age akanta ye ni ase ebe ye ho minim me ane emwaye ye koso ade sade we hye ye ho a de bia ntokwa ebe ba ye ntem ntokwa ebe ba ye ni afoforo ntem ama de bi no si ehia omumu akra na ombe yi omeni e de amaye ebusua ye sua de wo sa story we ye fa futu bi enfemfrim ne efa mobra na ene na ato obi a ochina bi na bi betumi ato ye se kwoto se obi abodwe e hye a na wasensu asi wode ho efiri ne so a na eba wo so onso ebi betumi ato ntumum ye ndwen afoforo ho ne ye ndwen daachi na ebe boaye orofo me de besi ase aha ye emergency Ghana TV me su me din no e na akosu adepa e ma remfi se obe drop o comment no e wo comment section hono mo e de ama me like video na share na subscribe e fema me osuya ye be sanso e share biem makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.